Akwaba and found Ghana and Sam TVGH so what frame Adjoa searching. Ebusianfo Kwaku Manu our ye Kumawood actor. Me name say oye actor say oye advisor. And the mean to mention Otufuye papa. Na or the ensembia betuja. And I'm soon a Ghana phobia comadrin the action and yasem keto akra. Na ensema Kwaku Manu dia betuja in nane say. Ghana so for Ghana fu na yen come together. Na yen fa empire boy mu ehwam. Entai eye His Excellency John Dramani Mahama nechi. Na trese ontumi mbu amembu ni ye. Na eno na Ghana fu bi trese Kwaku Manu oye hypocrite. Oni suban. Unim se empire bo to me eya di na ye. Ena otam camera ekogina obo ase. Ekotwa ekwan a enye. Ede bechere Ghana fo na His Excellency the former president na nado dan Kwaku fo adokoye ekwan no wantimi ansanso amba back ameka nche Ghana fo say o ekwan na mekotwa na yenye na nado aye kwan no wantimi amabeka utimi kotena United Showbiz ekobu ntwe say Ghana fo nto aba ma NDC no fa enkukwa nketenkete na agriculture embra enso na no budget e koridi za agrek kra do mo nka ho kra na Kwaku Manu wetimi say ye bompai na empire na ye bomma John Dramani Mahama no ye nya sa time no ye ni sa time na de be bompai na Ghana fu bia so mu no e de esi Kwaku Manu so na ye ntie nsema Kwaku Manu de abetudwa na ye ntie reply Ghana fu bin so e de amano ye be din di Kwaku Manu be feminist actor na me pacho en me hwe videos pa na me ye videos e ache o hwe America man panyin sese ya wode bae Emma America for amoye ekurofo na e bia omotena ase hu se beboa wo kofi e baaye ye se wa wo ye hoho awa America kuro no no mpo wodi bone kakra ana wa mfa kwa papa bi so ana di wura America kuro no ye deport o mi na asa abafi ye di ka mo amolu twase ye deport bi mo kofi ene ye da sore ya UK fo nso so din hyehyɛ ya ye den aba se ka ukukuru ma kofi America beka se bia o green card ana se bibisa but we dey bia fe bia UK dey no e be take you 5 years ansa na won saka ba we no ya ma di 10 years eno achi wa ukukuru no mu a wo dey face akomu na akogu no kofi wo dey won ka ho kura dan so menu mi nyina ya dance for se ye ma meni mu ne ye nua no mu ma ye yire mu ne ye guess a makoy citizen won konfo ma so matimi awo Emma mama be America, Canada, ni Europeans na ade no. Do do na the visa, kofi visit, ye ko visit aba, ene ye ko keka ho. Sa wo hwe de ekoyi a, na sa se abrofo, o ma bra bibifo. Asa abrofo ebedu nre bi no. Broni beka se ko okurom. O ye ko ukura ubu kokoro beka tese ohia wo ha ko okurom. O ma start ko ye robot. A robot no betuma ye adwuma. Enti se wa dwene se wo ye African wa hu odin ene betuma mo wata America di ade san broni ye hyehyeye foforo de mane man di nkomoi na mo wonya ma ho ya ma citizen be kasa kire badwumba enu ti na menu mi no ese ye bompa ye mama mpanyi bia oba betena konya so we sun kasa ntie enkyere African leaders say mu hu mu man ne mopo emu ni pai mopo say de broni be ya president ya wo won hyehyeye papa de mane man no Mr. Mayenye politics. Niyan fampa bob entai Papa John Dramani Mahama. Forget so we NDC. Wo friend NDC mu na be president. Obi friend MPP mu be president. Awanya MPP ni biemu no NDC ni biemu. No mo we Ghana president because utu kwani ebusa say who is president in Ghana? Obabo say o man panyin here John Dramani Mahama. Ye bompa ya man ye mo bi man yere. Because so be ye nipa now nya kandini awo wa homobro awo tema emani pa obetire de ni kunu nye because on na edampa ba akoso esole ti yesa Papa John Dramani Mahama papa Kwaku Manu me de me da me bompa ya me bobi ma wo se Ewurade Nyankopon ma wo hyehyɛ ye papa ewo wutirim ma wo remfi Ewurade ka ho no ma ahoden me bai ma wo san ho keka no wo de nenam a wo ye bibi odu Cape Coast wadu ha takura de ni ade Meme pai boni say huoma ni mobo na Ewurade nkoso anka wakoma na no ma papa wo pesa wo ye say ye ku adwuma enkokon ketenkete
factories ahoto se Ghana for this yebetimi ayebi na mom se wo yema ne ye fese ya na de kwa bi aso se wo to aso 4 years na Ghana for asa abo wa ma to aso because wo fudua papa no de Ghana for here nyina ya adwuma mesi asa wo te Ghana wo bompa ya bobi ma wo mampanyi na ye to no 1 cedi a NDC ni beto 2 cedi NDC ni beto APP ni beto bi eti ye mompa ya mampanyi na yes really there's a ye twam mo ahia mamu nyemo nsamfo ne abenfo entwa dondoma ni Mahama ho mampanyi bu mo betimi aba no kura papa na nsu ne nkofo ye ponte mu no adwumoni nti mutimi nya hwema mu ebusuafo enti ensem we na Kwaku Manu ede atudwa na Kwaku Manu wo no wo ye hypocrite memwa wo ye nhwehwu wani papa bra Kwaku Manu we bomodin na ko NDC MPs ni bi waranse ministers ni bi ho na enano budget na omko ready wo parliament house won no omma obi na hwem wo ready wi a sanso fa camera si wo so tina wo ka mu na sanso be kase bio come back go and come back adenti na motisa wo Ghana ha NDC full promise 24-hour economy so be creating juma ma Ghana youths because Ghana youth nyenjuma nyenti na omo di gina so ye campaign omo ready budget 24-hour economy ni sika he no omo try so omo de ebe finance 24-hour economy no as matter of fact NDC for yi Ghana youth adwuma because NPP for na fa omo omo freeze employment enya de omo fa nurses teachers soldiers police ana Kwaku Manu won te Ghana ha won te ya na aya mo kasa na John Dramani Mahama by near ma wa start here and say na oto azo then na Mahama ye what has Mahama done and I don't think madness hey is it at the NDC for the Ghana dream akwa baby and as NDC the Ghana akwa baby come here kwa NDC akwa fra Ghana for any seriously ni akoso na NDC for akwa fra Ghana for any if you care to know so you will be out me dream ko hunhun I say Ghana for NDC for akwa fra Ghana for any wo hunhun because they akoso ni menti ase abanya aba oba ni so na say youth ni bro ye be mo adwumo e the 24-hour economy ni biggest policy aba ade ya campaign o mo agina so de ato aba ma no omo buy omo ntimi nkan 24-hour economy ho asem omo ko 4 months taxes omo so mba begi omo yi we ya no omo de we ya hye ho omo yi we no omo de we ya hye ho and you are still saying say John Dramani Mahama de wa start ya o ye and then Mahama aye hey Ghana yo